Dostum buldun. Barınlar oturgula. Çay minden. Oo, kандай жомартсың. Kızlar oturgula. Çay alıp beretken. Ay, yani düşündük okşaydı. Oturgula barın. Salam. Çayınlar canı mı? Emне деп атат булай? Rıfat sen ana sonun başka zaman olup anın ayını yemiş tebe kaldı. Emne de odat? Birinci de düşünüyor otasın mı? Emne bereyin jigit? Çay canı mı? Bizde андай kalmadı. Ne de odat? Düşünmedim. Enim düşünbey tur emnege жоқ деп атасың. Emne деп атасың? Қана айтшы қайрадан айт. İyi, men çay içemin. Bunday şıkır şıkır çay. Rıfat көріп атасың ба? Rıfat бүтін мектепті башаламан қылдың. Барын тілі чулдырап қалыптыр. Қара чай дейбі, шықыр шықыр деп атау түсінбедім. Emне деп атат? Чай сұрап атат оқшайдай. Çay ısırıp etam. Сұрап атасың ба? Бері қара. Бұл сен торттардың таштанына алып жеп алған емес пе? Мен саған айтпадым Rıfat. Жоғат деген торттарды, жоғат деген турабы? Қарасаң оғыз мұрда қишайып қалыптыр. Токтой тұрыңыз. Қанша чай берейін? Чай деймін, қаншаны? 4 tane dostlarıma mine bulsa birde. 5 tane bulsa bulat. Mine дейін? Андай қызмат көрсетпейбіз ғой. Мұны қарасаң, чай içет екен, шілекейлі оғызы менен içip başkalarga береді. Болбайды андай нәрсе. Tuğandar. Maga çay verirsiniz be, cemin kite bereyim be. Sen git. Kete ver. Бұл жерге тұрба, бара бер. Sen başka içpeyle koy. Sen daha şeker sal alıp koşana da başın aylanады. Sen bara ver. Soğuk, ayran mayran iç. Özüne gel, bol eme. Bar ve sal, bol. Bar.